obiara obapa wurade Yesu din no obegye ne nkwa na ebeba se obiara obapa wurade Yesu din ni obiara obapa Yesu din ne ayi soboro din na anu meka kire me se me sister me din achi since December any wo ye no diabetes eba ne so 17 years ni wo mui ostati kwato to soboro num ya ni kuru wa brochire odi aduro ni ba na watu agu no akoto soboro nso si kira twa mu se wian maka kira wo sa wonye sofo wa kura wa beka nti so ye business na yenya ya fa sam na yesi e be manya mema memi ti wai wo ya me dan Osia so we pem wo man Ghana season asabe yum dey name say June July na so kame say uko media na so dey beef season and wo media na so from one beef to another beef ni nyina ene your sister Dinah Asamoah woni ye papa Prophet Stephen Adom Chedua di beefa ekoso de Dinah Asamoah edi kan eba be allege say ne ekoso ewo wono ene Stephen Adom Chedua entam na nyade a wodi ba wieye enne anase wo kine fi say wono no entokwa na wo Edi ama Christ. Seme no eka say wasan edi allegation bi ababonten a wo kire say ni sister wodi na chipe atona nanum e won se de nyina ennam sobolo a okokonum ya Stephen Adom Chedua ni sobolo ya okokonum ye no nam so enna ni sister atona nanum e won se do too much GH eno ni buso hwe message so bia subscribe button so na de be on account say be na upload ni to for one first person ya wonsa ebidi kan akabe musu ase ye body ewura yensem no mu a se na medical kan se okọ media no so dia ene from one beef to another beef it has a beef season mo ene we ye di fie ma me mama party so na afi ye de ba ye ma me Dinah Asamoah ene papa Stephen Adom Chedua eso ye nyina enim okun a Dinah Asamoah asai e was Stephen Adom Chedua so wo kire se na niam a wo ye no nukure bi wo ha won kan fa nche nyame ma ne titiriu ene ne miracle items a ya wo all ton no eno Dinah Asamoah e kire se enye no ene enkwaje sem ne papa no ne wo ye no e yade a wo ne nyame asem no bo abrent wo no Dinah Asamoah de wo ko e de ma nyame ahini ntene etokwa bia Stephen Adom Chedua esra wono so no why ready set wono no ebeko se me no e ka say yes sister Dinah Asamoah am make allegation bia wo kire se ni nwa wodi na chipe e yare diabetes be 17 years ago abra na o yare diabetes na wo de dro so wono ni nru kama yare fa ne nko ye hwe nye no na ho dendenden e fi se ni nwa no ete miracle item kan titiru eni sobolo no ene se fiti ho ko no ni kunu di nro efi amono ne e de bre ni nwa na se wo banu madro no o no wa pe bi kura de agu ni nyina ene se wo miracle item ye sobolo ho a odi de se no ene be sa ne yare Dinah Asamoah e kire se e fi se ni nwa e de no to sobolo no so we nya hodin biem ya se me no say what one ananum e won se do say na Dinah e kan sem no esify I'm look like what train o train bro for me we da fi what train bro enti wo so wo wuti we David wudi mo e wuda de ni nipa wa bo sia ya mesra mo mama me what train bro for so bi dia ba say die antelope antelope ese antelope no na medimedi na dia ne ya bo aben eye mu nya antelope ma hu se bi mu di dia ba yo mu china wa chena yo mu china wa anya wansane asem na make dia ne ye wansane obi di wansane di aba wansane di na di dia o twe dia wade antelope animal antelope san wo sofo no to soboro ni se me Dinah Asamoah o se ayifo o se hefa me papa no masofofo ya o matikue wo mo de letter ba ese wo sofo bia wan chekere bible no yemboko to no wo bi retired teacher no me si awu atiasi awurawura bi anya me hu so betima kama no atum se wo ban preach mo ma me kenkan kire mo sese ya me ma mo quotation na mo ho sanya kuti apem oba uma hokwan na unanti ye tenase ye mawurade a oba wo ntwamu o
Una muma nkrofo kekachira me na obade o twamba ma na ntwa wo na kachira wo mini an mama mumi nsore waka ni yemfa sam ne nko ati Samaria ni ba no mumi nyai sa mi fie twam sa wunyini a enye soboro na bema kumpa ye soboro ana bema obibia o eye nyame asem bibia me be kan akira wo ade na ma mo yei Emma ye special. Emma ye special. Me sanya me nanwene dakra sa me madwira ware ho because aware no e bonus. Sa me trasin ye manyame a aware ye bonus. E pokura wotimi amakwanya dem na aware ye. E kuna wade ma o. O me ye siti e ma wurade. Hey, oba Emma, John chapter 14, John chapter 4, the largest evangelist. Ayoba. Yes, ya jina dia ya yenyina ebimoko akono ho ebinum de Yesu din atoto nuro so na me sisa asofo we no ye herbalist no to nuro wo kam sofu no to nuro wo kam ani wo hunu san fana me se wo ma ne no mo to nuro kam mo ma preach kam mo achepa o ma ne no mo to nuro kam no eduru bra bi no mo pa no mo se passenger for no fi wo ma na o mo asheda ye se de o mo ya asofo no na o mo preach ko ayi enitofo nyina mo quotation wo Ezekiel no o se ye ni dua na ba ne fo na han sayare ye aye no kura aye nyame asem ni wonyi bi mfirim on fa bi so nka ho the rock TV so atiase onyi bi mfirim no on fa bi nka ho eno de mintimi na ne ani na emom no wa ho ode ni giranu otonso a position no na ye ni yie na tonro ni ewu jaba trase ni ma bia masa ya mpini o ya mpene ntinu me heso go say asunpo bitana wo watwe chasa me yo twen o me yo twen I'm look like a train prophet. I'm look like a train wow. And you too like chimpanzee and a punchia papa bema. A punchi. O gradi obinka obi onima papu bi anim. Obiara obapa wurade Yesu din no. Obegye ne nkwa. Na ebeba se obiara obapa wurade Yesu din. Ni obiara babo Yesu din ne ben ayi soboro din na anu me ka kire me se me sister me din achi 6 December ene wo wuye no wa diabetes e ba ne so 17 years ni wo mui o start kwato to soboro num ya ni kuru wa brochire o de aduro ni ba na watu agu no akoto soboro nso si kire twa mu se wian ana mini adi wo ayi what the sign 6 December 8 February ye na year ancha me ma me so afiri mu yen kasa mokwa yen kasa me ntawo bia minim wo bia ana ni gisam so ne say me nti asore no akase mani bre wo members men kasa asore ti anso nya bone onyame nkonkro shaw sati asori ati asori na mu fa samno akira nyame ma men kwati amete say me ba second round ba wo ba ne say wo ba mprichi nyasa masa we kra de na mkacho we kra de oba reporto oba mprichi you don't know what you say. Put your hands together for Jesus. You don't know what you're saying. Oba afa yankwa man so ma kire wo se ne oba preach nti wo oba waji Yesu din na dia bomadin say wo di asem ne beko oba bi ti say Elizabeth oba bi ti say Maria
Ọba bi ti sa Samaria di ba no. Ana Awurade yusu. Ọba bi ti sa Dorcas. Ọba bi ti sa Priscilla. What are you talking about? Makachira osa wonye sofo. Wa kura wa beka nti so your business. Na yenya ya fa sam na yesi ebema nyame ma. Me ti wai. Wo ya me dan. Wo ya me dan. Wa beka setia. Wa beka setia. Communion. I want to move the software where you come for, Antichrist and I am back. The three next week equal. You best see a BBA for Antichrist. Who you are back, Kuta Umudium, Bukunu, Bumama, our Musra brother. At if you have some was yes to Pamu daddy for free, a solid fee. I know about Pamu daddy for free, a solid fee, a fair yet in the D. Yet in the D. Now, so far, Penny from the side. That the away and says, brother was a sophobia. Sophobia, how can I say, be already carried with them? Yes, until an anno mucha that to two from themselves, me obitually. Yes, you deem to me no. A better me a medasotia says, Sanko, yes, enemy well, the Ajidindia, Adinida. A cassatia me. Well, I must say, don't touch my anointed. One anointed. Anointed in the mere. Ya said, anointed me. Modern myself from what's running to me. I send a dano, and this will be free momentary. Nasradianinti nkwadie nyina ba papai according to Isaiah chapter 54 verse 17 osi akodie bia ne oboti ebegina tachrama biara obebane nsam ne yakwakote na we ne Ghana for airtress papa no won hye danyi nanimu pay e meka se na adurani ne miracle items no eye aduro in fact ono kwa babonte be ka se ono akasa kwa yare a wokwa yare sabia wokwa hospital kosa na ho yare eti se wo ye obi a wodi ni di na owo ne mudide wo ne miracle items ma eno ntre se wo yare a enkwa hospital nko kosa ho yare no ye baako ebi so e tre se ebra so se asofo no wo miracle items na wo mo elton no ye po yempo ebi mo nya omumugide a wo mo de omoro ahyem ye no nto mo kokoto saa ne ma no eyusu enti se eboa no se emboa no wo de gide akwakohye ma water tikebe ya Food and Drugs Authority ya wo mo na certify niema bia se ebebe dwama asama ya ton wo mo ra sorry nim na saa nyem na asofo no ton wo mo konkohwe se aso nipa nom konimu a yade se ebebo apomudi ana se ebeye na dachi bia ensem bi se ne yentiti bi fise dodo na se amanfo a na miracle items so ahwere wo mo nkwa no wo mo do so yie pa na so kame se wakamafo no hwan wo musrompo so baba bonten ababeka kuzi sister Dina Asamoah abemeki sa allegation ti Ghana for se braso se Ghana by titru any Food and Drugs Authority won twe nani fanhwe asofo no wo mo a eton miracle items no de titru ne ye nom edekọ emu sense se bi wo won sakra bi wo se certification bi wo a wo mo hwe no mo fo mo na fe emu se ye no mo a ye hu ahotoso ewo mwei ene ensem a Ghana for kan ya me de ba beso ma mesre se won su beja wadwen kire e wo comment section ho e de amame eye too much gh ya kai so be me subscribe button na de bell na kan se be na upload me to the first person ya won sa e bi kan akabi all the social media platforms so ko wa eye too much gh o subscribe no like no share na wonwa bi nso enye bi ahwe that gold enimdi macro ye kono man macro ma ye nyi prebu wo kwanso wo la la odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chenchecheche a wonya no aduro ende na me kanfo raboni spiritual research and divine medical laboratory ede ama eye prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum ya rebia aye okwanko
a Dr. Edikre wo and the name for Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai, Prophet Dr. Abednego and you pray for me. Into Prophet Dr. Abednego actually kwanwo in Asamoah to Oreku Liberty House. And I said Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Now I said 027-8977-215. In short of 4 Kai, so would you be or so na semba na bibi krem.